Savunma kadar değil. He? Rabia açıyor. Hüseyin Sarman ben. Adana'dan geliyorum Cizre'ye. Buraya ziyarete geldik ama bu kutsal mekanı ziyaret ettik ama ortam işler acısı. Hani burada nice evliyaların yetiştiğini duyduk ama ortalık maalesef işler acısı durum. Hani buraların terörle anılmasından ziyade kutsal bir mabetin olduğu yerlerin biraz daha korunması lazım. Biraz daha en azından restorasyon çalışması yapılırsa belediye mi olur artık bu il idare özelliğin işi midir onu net bilmiyorum ama yetkililer en azından buraya biraz daha duyarlı davranırsa buralar için daha iyi olur. İçeride kutsal bir mekan var mesela, sular akıyor pencerelerin içerisinde. Rutubetlenmiş duvarlar, etrafın içerisinde ne bileyim hala çöpler var. En azından bir yeşillendirme, bir de dekorasyon anlamında ufak da olsa bir şeyler yapılırsa daha güzel olur Cizre için. نوع من عقيد ديار اسمه البوطة جزيرة ما خلك جزيرة ما أفدرجي مدرسة صورة مدرسة قالك قديمة قالك أولياء عالم جفيدة رابينا ليون لزوصون دونم ودا أفي مدرسة تأنم ناديتيا جفيدة قبرستان شيخ أحمد جزيري هيا ديوانوي مشهورة ليون لز أف مدرسة هني بباقمة أف مدرسة هني ودوي حميد دلوب دكن قالك يتكلية في إيشي ومجيل دبي هکر قای مقاملق düzeyinde be, heker valilik düzeyinde be dest xabavcın ve işi
افتشتو هنه نیاقش میشه بلگو مد به نیاقش میشه في مدرسه هنه دبه داخوزیو ما اوه کی روزی زی یه یادگیری دست خوابو بجن ویشی و درا قدیم و درا پاقش وکن کو ملت تازه بس پحیتایی های ببینه نه نس پحیتایی های ببینه داخوزیو ما هوا و مال داجی گلک درا دا دلوب دکنه یعنی گلک افتشتو هنه نبه گلک یه یادگیری و تشته دست خوابو بجنه کی و سرونه و ده حال بکن کی انسانش در و به وده نه نس پحیتایی های ببینه پحیتایی های ببینه کو جارک دی به وده و بچه هند مملکتش در وجی مملکت ما رکلام های بکه داخوزی ما اون اینجا مثلا دو ساعت گزی انسان اویه یادگیری و ایشی دست خوابو بجنه صافی بینی که بخنه